dajemo ono što imamo u sebi. To možemo videti kod braće Elric prema svom ocu. Oni imaju istog oca, ali njihov odnos prema njemu je potpuno drugačiji. Ed sa sobom nosi krivicu. On osuđuje oca jer ih je ostavio i okrivljuje ga za sve loše što se desilo. Ed koji osjeća sopstvenu krivicu, vidi je i u svome ocu. Sa druge strane imamo Ala. On je nežan i druželjubiv. Ne osjeća krivicu, već posjeduje otvorenost. I sa tom otvorenošću on prilazi svom ocu. Želi da priča sa njim. Interesuje se za njegov život. Provodi vreme sa njim. Ljudi projektuju na druge ono što imaju u sebi. Zato, pre nego što osudimo nekog, vredi pogledati šta nosimo u sebi.